Bakunzi urubuga rwacu dukunda cyane rwa BIenfo, nanjye ndongeye kubaramutsa ndabifuriza amahoro y'Imana, ndabifuriza kururanirwa mu banyu no mu byanyu. Nk'uko twari twisezeranye mu kiganiro giheze, twasezeranye ko tuzobandanya tuvugana ku byerekeranye n'ibi bibazo byo mu karere kacu k'ibiyaga binini, cyane cyane mu byo mu ngwano zo muri Congo, zo mu Rwanda, reka no mu karere muri rusange. N'abarandiranye cyane, nagira ngo mpere kuri kino kintu kugira ngo gisobanuke cyane cyumvikane, bitewe n'abantu benshi babyitiranya bakabijijikanya bakavyumva nk'uko bitari, ariko nashaka ndabashireho ukuri nk'uko kwamye. Mu gihe tutarabona ubwigenge mu gihugu cy'u Burundi no mu Rwanda, haje kuba ibintu by'imigambwe myinshi, za Iprona, za PDC, mu Rwanda haba izo bita runari, za MRND n'ibindi. Ariko jewe icyo nashaka kwibandako cyane, nashaka kwibanda kuri PDC, Iprona na za runari zo mu Rwanda. Urabona PDC yo mu Burundi mu kijya gihe cyo kwikukira wari umugambwe witwa nk'uko washyigikira intwaro ya cyami, utashaka ko mu gihugu cy'u Burundi hoba ukwikukira, washaka ko haguma ingoma y'icyami. Hakaba na Iprona kariyo yari yashaka ko hoba ukwikukira mu Burundi. Noneho mu Rwanda naho hakaba uwo bita runari, uwo mugambwe ukaba nawe washaka ko hobandanya ingoma y'umwami bita Kigeli. Noneho icyo gihe za PDC na za runari zo mu Rwanda batsinzwe ibihugu bino ukwikukira, ibona ubwigenge. Noneho runari imaze gutsindwa, nyuma y'imyaka itarenga 8 muri ya ngwano ya Pierre Murere yo muri Congo, runari yagiye kwifatanya n'uwo bita Pierre Murere, bafatanyije na ba Kabila, ajya guhamagarira abanyamurenge kugira ngo baze gufasha kugwanya Mobutu, kugira ngo baje mu Rwanda gusubizaho ingoma ya cyami muri ya Plaine de Ruzizi, aho bita Kamanyora, bahashinze monima Mobutu. Niho Pierre Murere yatsindiwe. Amaze atsindwa n'abiyo n'ivyiwe byose, ba runari nabo bari bafatikanyije, ba Laurent Désiré Kabila, uwo bita Kabila, Laurent Désiré Kabila, na nyina wa Kabila na se wa Kabila. Se wa Kabila niho yaguye muri kiriya gihe, se wa Kabila wa Joseph Kabila niho yaguye. Noneho nyina wa Kabila asigara n'umupfakazi. Kuba yasigara se wa Kabila yari muri runari yo mu Rwanda, niho yaguye muri ya ngwano ya Pierre Murere muri Congo. Baje bifatanyije mu kireberi cya Pierre Murere, runari za kubafasha. Abasirikare ba runari aribo hari bagwiriyemo base wa Joseph Kabila. Joseph Kabila agwa muri iyo ngwano. Noneho kubera Kabila ari umuntu Laurent Désiré Kabila mufatanya bikorwa n'uwa se wa Joseph Kabila, bari muri runari gufatikanya muri iyo ngwano ya Pierre Murere. Joseph Kabila asigara ari imfuvyi, ariko nyina wa Joseph Kabila aja kwabirirwa na Laurent Désiré Kabila, kuko bari abafatanya bikorwa mu rugamba rwo kurwanya mu buti icyo gihe, mu cyo bari bise Pierre Murere. Abo bari baje muri runari mu Rwanda. Nuko rero Laurent Désiré Kabila asigarana na nyina wa Joseph Kabila, ari umwana mutonya, aramurira, barahungana kubera umufatanyabikorwa wo muri runari wo mu Rwanda bari maze kwicwa, bajyana muri Tanzania. Nuko rero Kabila akurira mu maboko ya Laurent Désiré Kabila, ariko nyina w'umunyarwanda na se kandi w'umunyarwanda. Iyo gituma rero abantu benshi bavuga ngo ngo ese n'umunyarwanda, ngo nyine ariko ntamenye ese bagiye gukora na Joseph na Laurent Désiré Kabila bigenze gute.
bari bavuye byari bigenze gute? Naho rero byari bivuye n'abari muri runari, wa mugambi wo mu Rwanda utashaka ko haba independance, bari baje kugwanya gufatanya na Murere agwanya mu butu kugira ngo bagende basubire mu Rwanda basuzeho ingoma ya cyami. Iyo empire yatangwe kuva kera, murebeho byahereye kuva kera. Bo bagashaka kuvana kera kubashyiraho ingoma ya cyami, na n'ubu nicyo bagwanira. Nubwo bafata u Rwanda, Burundi, Kongo na Tanzania biki, bazoshiraho umwami azoja bategeka bose. Nicyo bagwanira rero kuva kera. Nuko bimaze kugenda uko, urabona Murere yaratsinzwe n'abarunari baratsindwa, baje Burandi Kabera baratsindwa. Ariko uko nuko nashaka kubasobanura ukuntu Joseph Kabila yitwa ngo n'umwana wa Kabila, n'umwana wa Kabila w'umuregwa, ariko ntabwo umwana wa Kabila Laurent Kabila w'amaraso, oya, ni inshuti y'umunyarwanda, yari umusirikare wari muri runari, yaguriye muri Kongo kiriya gihe cya Pierre Murere muri ya Plaine de Ruzizi. Murahabona ahantu hari ikibutso cya Mobutu, cyari ikibutso cya Mobutu Seseseko ku mupaka wa Kamanyura na Gatogota, hajya hari akantu kakuzi hakurya gatonya, hari rero monima yitwa Mobutu. Burya sinzi kuba bayikuye, ariko ijya monima yari Mobutu. Hakaba na Habyarimana avuga ko ngo sinzi ari nk'ugwenya batera abantu bavuga iby'ugwenya byo guseka ngo Mobutu barahamurasiye ngo inkofero ngo irahise ngo barasa ku nkofero ngo irakoroka, ngo maze gukoroka ngo Habyarimana ngo niwe ngo yayimutoreye ngo arayimuhereza, ngo burya ngo nicyo gituma burya Habyarimana hariya yari ariyo kuri ririya rwibutso rwa Mobutu hari igikwi Kamanyora, nawe intuze iwe yari iriho. Bagiye kubivanaho mu gihe cy'intambara ya FDL iteye, barabisenyura. Nuko abatari bazi rero amateka babimenye uko. Niyo mva ngo FPR ngo inyenzi inkotanyi, iyo bavuze inyenzi nta bantu benshi babivumva ko ari igitutsi. Oya, mubimenyere, inyenzi inkotanyi si igitutsi. Inyenzi inkotanyi ni izina rya runari, ryavuye yari runari, bongeye kuja gutera inyuma ya independance mu Rwanda. Bavuye Bugande, aho bari bavuye mu kibira cyo bita mu Bweyeye, nibo bise ko ari inyenzi inkotanyi. Iyo bavuze ngo inyenzi inkotanyi, nibo bise inyenzi inkotanyi, nk'uko bita ngo M23, M23 ngo AFC, M23, nibo bagiye sijyo nizo zina ryabo, nk'uko bavuga ngo imbonerakure, nibo bagiye inyenzi inkotanyi. Ntabwo ari gitutsi cyangwa ngo ivangura cyangwa ngo amarangamutima, niko bitwa, niko biyise ngo inyenzi inkotanyi. Icyo gihe bari bateye aho bita mu Bweyeye, inyenzi inkotanyi. Ntabwo rero abantu benshi bumva ngo umuntu kavuga inyenzi ngo aba n'inyenzi. Oya, inyenzi nibo bagiyise izina ngo inyenzi inkotanyi, nibo bagiyise. Ntabwo ari umuntu yabise cyangwa se ngo igitutsi cyangwa abandi biyumvira ukundi batari babizi. FPR rero muri make burya niyo yateguye ubwicanyi bw'ihonyabwoko byakorewe abatutsi mu Rwanda. Abantu benshi bumva ngo abatutsi nibo bishwe ku bwinshi mu Rwanda, ariko ntamenye uwateguye ubwo bwicanyi ni FPR yabuteguye. FPR inyenzi inkotanyi, kuko yashaka kugira ngo ikintu yofata nk'icyaha kitava ko yo kugereka kuba bari bahanganye, kuko sinovuga ngo n'abahutu, kuko no muri iyo leta bari bahanganye, abatutsi bari barimo. Noneho rero yari ifise batayo y'abasirikare b'abakomando bari bategereje kujya kwica abahutu, kujya kwica abatutsi ku bwinshi, kugira ngo amahanga abone ko abatutsi barimo bicwa, noneho barenganurwa benshi. Hari intuze preve menshi cyane hano tukurirwa tuvuga, ariko nagira ndabereke urugero ntakuka kwerekana ko FPR inkotanyi ari ubwayo yashyize mu mugambi itsembatsemba ry'abatutsi, yongera nabishyira mu bikorwa. Urugero noguha mu Rwanda, umushefu w'interahamwe uwo bita Kajuga Robert,
sinzi abatamuzi mujya mwumva bavuga ngo Kajuga Robert. Kajuga Robert yari umututsi ariko akaba ari nawe ari chef w'interahamwe zo mu gihugu cyose cy'u Rwanda. Kajuga Robert hari ahantu mwigeze mwumva muri TPI cyangwa muri Tribunal International ko yigeze bahamagaza iryo zina cyangwa bafata uwo muntu ngo bamubaze ubwicanyi kandi ari we yarakuriye interahamwe? Nta na hamwe. Bisobanura kwiki? Bisobanura ko ari umuntu aje wa FPR yashizemo kugira ngo yoruganize nyene izo massacre, kandi ari muri leta y'u Rwanda ashigikwe n'u Rwanda kugira ngo iyo leta bayisige ikintu cy'ibara cy'icyaha kugira ngo amahanga yose yanke iyo leta. N'urugero ureba Kajuga Robert nta namwe yigeze ajya muri TPI, nta namwe ajya haba za Arusha hahe, nta namwe zimwe giyo ryanditse, ahubwo yabaye nk'ubona amapete muri za famille zi. Urabona mukuru wiwe mwene wabo mukuru wa Kajuga Robert niwe ashinzwe mu Rwanda ibintu vyerekanye na tourisme byo kuja kwerekana tourisme vyerekana ahantu havuguye abantu ukuntu ihonyabwoko ryakozwe. Abatutsi barishwe ku bwinshi, baricwa ku bwinshi. Ivyo nta muntu yobiharira ko, ariko ikibazo aho kiri cyane cyane gose nicyo bazize n'ababiteguye kugira ngo bicwe uko bose, haba ku ruhande rwagwana n'uruhande rwagwanywa. Bari bategerejwe kubaza bari abantu bose bagwe muri kiriya gihugu, kuko ibiharuro vyerekana nawo ni ubu bimanza kwerekana ko ahubwo abahutu ari nabo bapfuye inyuma y'abatutsi ku bwinshi kurenza urugero. Abantu muribuka abantu baguye Kibeho, ajya amavuga bugufa berekana ngo abantu baguye igiza Kibeho bari bose n'abahutu, ntabwo ari abatutsi, n'abahutu bishwe na FPR. Icyo rero nashaka ngo gisobanuke, mubisobanuke, mubimenye, mubimenyere. Ego mubimenyere, kandi abantu benshi batiyumvira ngo n'abahutu nibo bishe abantu bakoze ubwicanyi, ariko bari bakuriye abicanyi bari mu batutsi. Byerekana ko ari RPF of FPR yari yarateguye ubwo bwicanyi kugira ngo ibone ubutegetsi, kuko Kagame iyo ashaka ubutegetsi nta kintu na kimwe abishirana ku munzani ngo bingane. Nicyo kintu ashaka gusa, waba uri mwene wabo, waba uri umututsi, waba utari umututsi, nta gushyira ku ruhande. Ivyo niro byerekana ibimenyetso simusiga byerekana ko Kagame atagwanira ubwoko. Kagame ntagwanira ubwoko, agwanira inyungu ziwe n'iz'abamutumye gusa. Nacyo gituma ubona abanyarwanda bose bakuje hasi, abo batavuga rumwe bamugwanyiriza hamwe, abo batavuga rumwe yumva utavuga numwe nawe akakwica akagukura mu nzira. Waba waranamukoreye igihe kingana iki akwica akagukura mu nzira. Yego murakoze cyane.